acara hitan, acara mulang areh, acara pelet beteng. Napa nyaman namun ngandungi selamat tiro. Pelet beteng kan tuh. Pada benih Bangkalan pelet beteng. Muncang ring Jakarta selamatan 7 bulanan soalnya perutnya maju pelan-pelanan. Jakarta mun sorbeja tingkepan polan tabung melenting oleh nekep-kepan. Bangkalan pelet beteng polan oleh na alet let bektona beteng juga. Sumenep pelet kandung ongki berarti oleh na alet let bektona tedung juga kala. Dari mas kalau gebay boleh gitu bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan mangken kaula benajunan sareng Allah takdir apolong dalam keadaan sehat juga dalam keadaan ala kotoat. Semoga kaula benajunan tak cuma apolong patemun tapi sampai ke akhirat pakun apolong dalam keadaan kenging ridho Allah. Salawat ben salam ngiring atoraki da ajunan semuljah Gusti Kanjeng Nabi kalaban salawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan anyuon muga manter eki abi Nabi Muhammad kalaban syafaat sehingga kalaban syafaat kak dinto kaula ben ajunan tak kira nyeting dak kapan saapoi neraka. Muka manter sakak dinto bedenah. Amin Allahumma. Para Rabu sesangat batan kaula amul jaaki akikoh kak dinto dalam sebagian hokoma padah kalaban udhiyah padah kalaban kurban para Rabu sehingga antara kurban ben akikoh ni bisa gandeng bisa gabung teti situng teti umpama tepak ke bulan Dzulhijjah andi sampai situng pah beda niat petong niat nika cukup niat sakalian situngan niat akikoh situngan niat kurban situng akikoh kurban cukup petong orang sampai situng beli sakalian gak dinto oleh apa sebab karena udhiyah ben akikoh gak dinto sebagian hukuman kepada cuman biasa nama nabi udhiyah menabi Quran kak dinto ibaki kalaban nayyaan paling akimatta menabi akikoh paling akimasang sama sebagian hukum bahkan dalam permasalahan kurban ben akikoh ini kejapun ulama ketika mengikuti pendapatnya Ibnu Abbas nika sepenting iro kotuddam sepenting makili dara artinya lo kotu umbi nika menurut pendapatnya Ibnu Abbas sepenting beda makili dara nyambeli ajam ya tore tak penapa nyambeli etek tak penapa bebek ya terus sepenting makili dara mun telur ada darane gini geluk. Jadi gula ben ajunan umpama tak mampu akikoh gak dinto kalaban embi tak napa ngakui kalaban ajam tak penapa king mun mampu mana bilake nika nyambeli embi dua nika sesampurna umpama nyambeli embi situng tak penapa kor oncengna tak pati banyak mau oncengna banyak nyambeli itu kan tak cukup tak penapa dua nika secara sampurna namun bini embi situng para Rabu paham ben akikoh gak dintong bisa teti otang artinya teti otang sunat ekodo sunat tapi pasera orang seta akikohen ki bekto keni sementara ring sepo bekto nifas mampu ca akikoh dan gula benajunan makin la umur pak polo gula benajunan makin la umur seket keng lambak gula ben sambian bi ring sepo lo akikohen sementara embu bektoni fasa kaula ajunan orang rembik kan bedeni fasa kasanggi bede sepak puluh hari bede seket 30 hari sebita kare le ketika bektoni fas ka dinto pada Rabu caki kuah mampu embu andi tunya lambek ben bapak king tak akikoh le ni kacepon ulama sunnat ekodo itibi samangken tetimun ajunan tak akikoen lambek sementara ring sepo bektoni fas mampu caki kuah pas tak ekalako akikoh maka sunat ekodo itibi samangken keng mun lambek ring sepo lakar tak mampu para Rabu lakar lamalaharat bekto nifas punten gugur kesunahan kak dintoh tak usah akikoen mun makin orang ala capok set
Lambak ring sepo ni ka mampu tak yaki koen. Sampai tua cepo mati nang tak yaki koen. Tikel. Oleh bayi tak usah akikoh mun la sete. Jadi embiing benikan niat untuk akikoh. Tapi kebiasaan sesete bayi. Makle jadi haul sakat dinto. Inggi? Apa mak penting akikoh kat dinto para rabu? Bada situng hadis dari ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada bu sakat dinto. Kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatihi. Kullu gulamin saben-saben anak seelahiraki murtahanun panika kediaki pakedi dadi bareng kedian bi'aqiqatihi kalaban aqiqona. Sehingga selama kita aqiqoen maka anak nikah kita tebus sareng orang sepo. Nah, apa maksud hadis nikah? Wa fassarahu Ahmad wa ghairuh bi anna man lam yu'aqqa lam yashfa' liwalidayhi yaumal qiyamah. Mun bedereng tua mampu ngakikoen anak ang pas bireng tua lo akikoen anak nikah pada rabu lam yashfa' liwalidayhi yaumal qiyamah. Anak nikah make masuk aswar kemudian kelenun paharing tua celaka masuk neraka. Anak nikah tak bisa narik ring tua dek ke swarga pada rabu. Dadi peke hubungan. Mangkana mun mampu akikoh semampu. Mun selok mampu tikel tak panapa kak. Cek dengan tak mampu ni cuma kelakuan sunat keng mun mampu tore kalakoh. Pada ben moloten ni tak wajib. Keng gula ben ajunan mun bisa cek sampai tak amolot. Makanya gula ki buru ketika masuk ningali bacaan acara tasyakuran dan akikoh Muhammad Barro alaika Fathanur Rosi. Gula tanya ki buru ke bagian keluarga. Nih cuma acara akikoh. Engki pula lah paham molotan boleh mari ku bi gula. Betul pengki wad-wad boleh tak? Mbian kira kira akan tu boleh. Engki mun kule jangan seneng jangan oleh yoncam. Aba kanang ki. Daripada aku le ku molotan ki amolotan boleh. Lah paham mungkin beda bersenji bapak akan tu paham molot nama dan lebah lestari. Kun mbian bah ada bu. Enja ustaz je orang ibadah boleh pahilang lang. Beni alang-lang ibadah dukale. Mun pesen banyak makile makale amolotan sambian. Keng mun daripada lah pada banyak kebutuhan pada rabu tikel acara sekalian sampean lapah nyata ki amolot mun kula tak masanika masyarakat singot ki amolot tan ibu dan sapar ni katako pada rabu mun kula sesenika pula bade selok terima ya jangko tak ngirim mun lok nerima sampean punten kan senika kak masyarakat ni kan orang kapan molotan pah kutu bulan molot kan molot kapan sapar beni molotan parlot sapar ki ngamolot. Kapan bulan Rasul? Sorlot. Rasul ke ngomolot. Mangkana gula mulai dibering. Kaun jangan ten gula ki dua malam nakasa daerah Karangsokon. Acara haul. Bi gula pah minta bersenji. Buda bersenji ki. Tore paham molot ten le paham molot. Malam ten gula acara pengajian pada Rabu. Daerah Bengkalan. Ten gula lah pahlang daerah Sumenep. Ki beri malam saya Bengkalan. Pahe Sumenep. Bi ten gula tore paham molot ten saus. Dan kula beni keng maklem pian lebih kenceran mun acara dukali punten keng makle kula ben sampean ni kesimpel teti sekalian acara lepas langsung repot sekalian pahlas tari sekalian letak nangkin abiaya dukale letak nangkin repot dukale letak nangkin marabu tatang kedukale jelas engki ben selain makle pah bisa ninda akin kesampean mun di acara ibu dan sapar pahamuloten acara apa saos acara hitan acara mulang areh acara pelet beteng, napa nyaman namun ngandungi selamat tiro. Pelet beteng kan tuh. Pada benih Bengkalan pelet beteng. Muncang ring Jakarta selamatan 7 bulanan soalnya perutnya maju pelan-pelanan. Jakarta mun sorbeja tingkepan, polan tabung melenting oleh nekep-kepan yo. Bengkalan pelet beteng, polan oleh na alet let bektona beteng juga. Sumenep pelet kandung ongki berarti oleh na alet let bektona tedung juga kala. Dak mas ro gebay boleh ki buru. Takok gula kanik takok. Walan rajaan ben gula takok gula pes ke pesaki. Takok iban tengah. Abun bini ke gula tahu satu kari keleceh mati gula. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai andi acara pelet kandung bulan sapar, andi acara haul, andi acara khitan, andi acara napa saus bulan sapar, pahamolotan pada Rabu, pahamolotan le pah lestari. Jelas iki. Mun pah beri sadabu, aju beni molotan jua, aju parlot sapar ke ngomolot.
senguliaki nikah Syekh Abdul Hamid nya mana kitab bahkan Zunnajah was surur nang kitab ni kajabuaki bal fi kulli yaumin minal am amolot tani ka ulle bulan na pa asaos amolot tani kalau kutu bulan molot maka na ajunan andi say buari bulan rasol molot tanta usa amolot amolotan bulan rasol pas sekalian ben acara